tuna kuri Amerika na Australia jewe nzaseka cyane ntibizabitera ubwoba izatinda umunsi tuzova muri iyi si tukagenda mu ijuru. Sinzi niba uko twabaye cyane ariko mango uzocuranga kumva ijuru ridukubitse uzocuranga kumva ijuru ridukubitse suko umushekera kandi siguhaye sata ariko uhaye komezi kugira ngo komikomere sinzi nyobe kumujya urimo inani sinzi nyobe kumujya urimo amatope sinzi nyobe kumujya urimo ubucafu sinzi nyobe kumujya
Reka twongere abaririmbyi bacu bashimisha cyane barakoze Imana y'umujuru w'umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 ariko urufunguzo cyangwa se ijambo ry'uyu mugoroba. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka rikagabanya ingingo n'umusokoro kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Amen. Turashima Imana, Nashukuru Mungu kubwo uyu munsi mwiza yaduhaye, kwa siku hii njema ambayo ametukabidhi, cyangwa se umugoroba mwiza unezererwa Imana, tuseme jioni njema ambayo tunamfurahia Mungu. Abangana gutya turabishimira Imana. Sote tunasema sifa zimrudie Bwana. Ndagira ngo kubera kwihutisha umwanya, kwa sababu ya kukomboa muda, twakirane tukaribishe kongamano ngo umuntu wese yisange mu mwanya w'amateraniro, ili yeyote ajihisi katika ibada. Mbere turashimira Imana, tunashukuru Mungu yateguye iyi gahunda ambaye anaandaa kazi hii ama sababu uyu mwanya kugira ngo twese tubashe kuba hapa, akatupea siku ya leo ili tuweze sote kuwa hapa. Uyu ni umunsi mwiza, hii ni siku njema, ni igiterane cy'ubujutse, ni mkutano wa revival, ni ubuzima bwo gushaka Imana, ni maisha ya kuendelea kumtafuta Mungu, ni imibereho yo kwegera Imana, ni maisha ya kuendelea kumkaribia Bwana. bizivuga ngo nitwegera Imana, ya Biblia inasema tukimkaribia Mungu nayo bizatwegera, na yeye atatukaribia. Amen. Amen. Mugoroba mwifuze gukunda Imana, jioni ya leo mtamani kumpenda Bwana, mushogereho kandi imbaraga nyinshi, na tena weke nguvu sana nyingi. Imana yo mu ijuru ishimwe, Mungu asifiwe sana, yateguye uyu munsi kugira ngo twese tubashe kwishima, ambaye ameandaa siku ya leo ili tuweze kuifurahia. turakira abantu bose muri rusange, tunakaribisha watu wote kwa jumla, wese wabonye umwanya akazi, ambaye amepata nafasi na kufika hapa, akaza kwizihiza iki gikorwa cyo kuramya Imana no guhimbaza, umekuja kusherehekea siku hii ya kumsifu Mungu na kumwabudu. abato n'abakuru, wala ambao ni wakubwa na wadogo, abagabo n'abagore, wanawake na wanaume, abasaza n'abakecuru baraha, wazee ambao ni wamama na wazee ambao ni wababa, abahungu n'abakobwa baranga, vijana ambao ni wasichana na wavulana. Imana yo mu ijuru ibahe. Mungu awabariki nyote. Nakira itorero rya gospel, nakaribisha kanisa la Nguvu za Injili gospel abaje guterana uzamura ibiganza, gospel ambao mmekuja muinue mikono kwa ishara, umuntu wese wo gospel waje na tuweze kuwatambua, na zamura ikiganza bare, utainua mkono kwa ishara ya kukutambua. mu bigero bye kandi mpamvu mbakire mbere kugira ngo muze kumfasha kwakira abantu, na ukaribisha ibiganza cyane tusaidie tukaribisha wengine, mwikomera amashyi Imana, makofi mengi sana. turabishimiye abavandimwe, tunafurahia sana wandugu, mwebwe mwahisemo kuza guterana, nyote ambao mmechagua kuja katika ibada. Imana yo mu ijuru ibahe. Mungu awabariki sana. Nanone muri iryo torero dufite abashumba bacu Katika hiyo kanisa la Nguvu za Injili batuyoboye, turi kumwe na babishop na viongozi, kuna askofu. reka basabe bahaguruke, Acha tuombe asimame tuwatambue. tukomere Imana amashyi gusa kubwo Makofi kubaho, mengi sana kwa Baba. turabanezerewe bashumba, Tunafurahia sana wachungaji. murakaze hano muri iri teraniro ry'abana b'Imana, Karibu katika kongamano la mwisange watu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mujihisi na Mungu awabariki. Undi mwanya w'abandi bashyitsi bakirwa bose, Muda mwingine wa wageni ambao watapokewa, naza kugendera bishop, acha nitampea askofu yeye atakaribisha wageni reka wengine. atambuke aza twakira. Acha yakuja akaribisha wageni wengine.
Bwana Yesu asifiwe. Manishime. Tuaje kuakira umuyobozi wa gahunda mu mashamba. Acha yetu kukaribisha kiongozi wa program. Bwana Yesu asifiwe. Manishime. Amen. Ni mugoroba udasanzwe. Jioni ya leo si jioni ya kawaida. Mugoroba twateguriwe n'Uwiteka muri iki gitaramo cyari jioni ambayo imeandaliwa na Bwana wetu Yesu. Kugira ngo tukinezererwemo ili tuweze kuifurahia. Aya abantu bahuye muri guterana gutya. Watu wakikutana katika kongamano kama hili. Kugira ngo dufashanye twese. Ili tuweze kubarikiwa sote pamoja. Imana ufite karama unayo. Ugira ikimarira waje guterana hanga. Iwe na manufaa kwa yule ambayo amekusanyika hapa. Bwana asifiwe. Amen. Uririmba aririmbe kugira ngo abandi muba bafashwe. Ambaye taimba aimbe kwa ajili ya kumbariki mwingine. Senga kugira ngo abari ruhande rwe bafashwe. Na ambaye ataomba aombe ili aweze kumbariki mwingine. Kugira kugira ngo twabaje kumba dufashwe. Yule ambaye ahubiri injili wengine wabarikiwe. Rero nguko waroyoboye gahunda maze kubivuga. Ambavyo kiongozi wa ibada amesema. Bakutana kugira ngo biyegereze kandi muri mwese. Nimesimama ili niwakaribishe na mjihisi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hari amatorero atandukanye yitabye iki giterane. Kuna dhehebu tofauti ambao wameitika mkutano wa leo. Nashaka ngo biyegereze. Nahitaji uwakaribishe. Usiendelee kujihisi ya kwamba wewe ni baramuga mwizina. Ya kwamba hawajanitaja kwa jina. Baramuga itorero ryacu. Labda hawajataja jina la kanisa. Mwana w'Imana. Mimi ni mwana wa Mungu. Giterane cy'abana b'Imana. Katika ibada ya wana wa Mungu. Ndiye kuguha ikaze. Nitakukaribisha. Bwana asifiwe. Unakosa gukora ili ufanye kazi. Utarimo witangira. Bila kujimudu. Wile kukomoka gukoresha ukora. Ujiachilie bila ambavyo Roho Mtakatifu atakukabidhi. Amen. Amen. Reka mbere kubashumba bacu. Acha tuanze kwa viongozi. Bashumba beza. Wachungaji wetu wema. Uwiteka abagiriye neza. Mungu amepea neema. Abaha n'ubushobozi ndetse n'imbaraga. Na uwezo na nguvu. Mukaba mwitabiriye iki giterane. Waweza kuja katika mkutano huu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nasaba pastor bari mwitwe. Wachungaji ambao wako hapa. Amarevera. Bishops. Bwana asifiwe. Muhaguruke bisi. Mame wabakizeneza kugira. Mfano kama kuja katika ibada hii. Haleluya. 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 Wabazi gahunda z'aba bana kama ngo bari kubona umwanya yababeshi. Ambaye anaweza kudanganya kwamba wanaume walikuwa hakuwa na kazi nyingine ya kufanya, ni kujidanganya. Baje kuko umwanya nyine bashatse kuduha. Wamekuja kwa sababu na kwa sababu umetupea na umeitika, umekuja kwa pamoja nasi. Bila kudhamini hiyo nafasi umepeana. Mngekuwa mnafanya kazi nyingine tofauti. Bali mmeacha na mkakuja hapa. Lazima tuanane na mtaniruhusu kwa kanisa lote kwa jumla. Mtaniruhusu mtanisaidia. Makofi yangu ni kidogo. Tushangilie kwa makofi. Tushangilie kwa makofi. Tushangilie kwa makofi. Karibu sana. Keti kwa nafasi. Nagiye kule cyane. Abavuga ubutumwa baturimo mazaburi. Na wale ni wainjilisti ambao wako hapa. Mwamuruke tubigire. Sisi msimame. Ndabizi mwamuruke. Baba nakavuga ubutumwa wainjilisti ambao wako hapa. Bwana asifiwe. Amashimwe. Karibu sana. Karibu na Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Sinarekera ngaha. Siwezi kuachilia abashitsi bacu bahiri. Bila kukaribisha wageni wetu maalum. Baduteranije ambao wamefanya sote tukongamane hapa. Nari nabaje karatasi ya ministeri haibambaye ariko muvuga ubutumwa kwa kina ndakini. Niuliza orodha ya waimbaji ambao wameandika lakini mtakwenda. Reka mvuge ngo kupresidence kwa ni mushumba nafa. Acha kusimama. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Amen. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu kuva Amerika, kutoka Amerika. Ana Wakristo wengi. Hawa ni Wakristo wanaongoza. Amen. Amen. Alikuwa na kibisaniki. Hakuna jambo zuri kama hili. Mkristo arahagurutse umushumba aramuherekeje. Mkristo amesimama na mchungaji amemsindikiza.
bigaragaza neza ko inadhihirisha ya kwamba tora mukristo arimo akora kila ambacho mshirika anafanya umushumba yacyemeye yashyizeho umuhuri mchungaji ameweka muhuri. reka nemeze vuga ko n'Imana mujuru yabyemeye. Acha na mimi niseme kwamba hata Mungu amedhibitisha. Haleluya, 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 haleluya. tugiye kubiyegereza. Tutawakaribisha. Mwagize neza kwitaba, Umefanya vyema. mwagize neza kuruza, Umefanya vyema. mwagize neza kuza kugaragaza impano zawe, Umefanya vyema kudhihirisha mwagize neza vipaji. umuhamagaro wanyu. Umefanya vyema kujipa wito. Mweze kuwapa wengine. Anabawugira bakawushyira mu Kuna ikoni, wengine wanaweka mwito wao hapa. akaza kuwuvuga ageze hanze, Anaenda kuisema cyangwa se akawuvugira hanze akaba guharira na niragize isi. ama labda kwa kwingine. Ariko ndashima ko mwabishize ahagaragara. Tunashukuru Mungu kwa sababu Mushumba tukabaraka. abibemereye, Kama akaba yabaherekeje. amewasaidia Iteraniro riri aha ngaha, kongamano. nimuze kumfasha. Taniruhusu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimuze kumfasha amashyi yanjye ni make cyane. Yale makofi Nimuze yetu. kumfasha dukomere amashyi cyane. Tushangilie kwa makofi mengi sana. Makofi mengi kwa karibu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Minisiteri ya rutonde nabonye, Vikundi vya waimbaji hawajanipea list. reka hanze guhamagara wewe gahunda warayafite. Yule ambaye ni kiongozi wa ibada labda anawajua. Utajaribu basi. Uraza kutuigereza. Ngwino ukomereza aho ngaho, rutonde nabonye azi kubikora kandi abikora neza ndabizi. Na uendelee. Kandi muje kubyubaha mu buryo ko ariko ntari kubikora. Asante sana, asifiwe na Bwana. reka dukomere mushumba amashyi Makofi kwa ajili ya abakozi mchungaji. kutwakirira abagaragu b'Imana. Asante kukaribisha watumishi wa Mungu. Imana imuhe Mungu ambariki. nanone turacyafite abandi batumirwa bacu. Hivyo hivyo bado tuna wageni wengi. nagira ngo nsabe minisiteri ya gisubiza hiri ihaguruke Tuna ministry ya Gisubizo kugira ngo tubashe kubakira. ili tuwatambue. Twarabatumiye, Tumewaalika. mwagize neza abavandimwe, Tumefanya vyema wa ndugu. turabishimiye, Ni furaha kwetu. tubahaye ikaze. Tunakaribisha. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Mungu wa mbinguni awabariki. nanone turi kumwe na minisiteri ya voice, Kuna ministry ya Voice. nimuhaguruke. Na wao pia wasimame. abaje Imana yo mu ijuru Ambao ibagirire neza. umekuja. Mungu awatendee vyema. namwe twarabatumiye, Na nyinyi tunawaalika. mwagize neza kwitaba. Mmefanya vyema kuitika. mwicare mugubwe neza. Imana yo mu ijuru. Keti na mujihisi na Mungu awabariki. nta kintu kigoye kandi kiza gikoze isoni nko gutumira ntiwitaba, Jambo ngumu ambayo inaaibisha ni kualika mtu na ariko mwebwe mwitabye lakini nyinyi ambao mmeitika mwagize neza. Imana ibahe. mmefanya vyema. Mungu awabariki sana. turi kumwe n'umuhanzi wacu Aline Nyabitanga niba yageze. Tunalinda Nyabitanga. hasi muvandimwe Na yeye asimame. umugisha. Mungu akubariki. nakwishimiye cyane. Tumekufurahia sana. tubahaye ikaze. Tunasema karibu. wegere Imana mu ijuru. Karibu na Mungu akubariki. twaramutumye nawe yageze Na neza. yeye tumemwalika na amekuja. turi kumwe n'abacuranzi. Tu pamoja na wale ambao wako kwa mitambo. reka nsaba abaza bakora ku nanga bose bahaguruke. nabonye umuvandimwe Imani Wale ambao wanacheza Aguruke. vyuma wasimame. kumwe n'umuvandimwe Bagatsi. Imana yo mu ijuru umugisha. Mungu awabariki sana ndugu. n'umuvandimwe uhagaze kuri seti. Na huyu ambaye Tunabishima. kwa keyboard. tumafurahira Tumefurahia Imana yo mu ijuru Karibu ibahe. na Mungu awabariki sana. twakiriye itsinda ry'abayumva. Kikundi cha waombezi. mube nk'abahaguruka. Na nyinyi aho muhagaze gusa muhaguruke. msimama hapo mmeketi msimama. Msimama. twakira namwe ni byiza ko tubana nawe. Ni vyema pia kuwa pamoja nani. Imana yo mu ijuru ibahe. Mungu awabariki sana. tubahaye ikaze. Tunasema karibu. nakira umuvandimwe Clement. Clement, haguruka Clement. simama ndugu. Clement ni umugabo mwiza, Huyu ni kijana mashuhuri. aracaburaho kamwe Yeye bado anakosa kitu bashakisha kugira ngo kuze. ili aweze kuwa mtu timamu. umukozi w'Imana mwiza Mtumishi wa Mungu mwema. Clement azayita ku bashyitsi. Clement ni mtu anajali tubaye wageni. kenshi cyane, ariko igihe mubonye Kwa mara nyingi ninapomtazama abashyitsi benshi bava hanze ya Kenya, wageni wengi ambao wanakuja kutoka nje ya nchi hii. akenshi cyane niho ukunda kubona Clement ndiye ambaye anawapokea. Imana yo mu ijuru umugisha. Mungu akubariki sana Clement. afite imodoka, Ako na gari, afite maison de passage, ana nyumba ambayo inapokea wageni na wale accommodate abamukenera bamurebe. wale ambao wanahitaji ejo vitu nimugira hivi. abashyitsi Clement arahari. Clement ako na kugira accommodation. ngo azabafashe. So he will accommodate all the visitors who will come. kandi icyo gikorwa na Imana Ni kiguhereza. mtu wa maana sana. Mungu akubariki sana. kandi naje ndakwakira. Ni mwanaume ambaye ni shupavu. Bwana asifiwe. Asante sana. tuzamure ibiganza. Tuiwesha. Haleluya. Haleluya. twongere tuzamure ibiganza. Mara tena. Haleluya. Haleluya.
sura ambayo alipenda. Password ya materani. Alisema kwamba password ambayo ya ibada No guseka. ni kuomba. Kugaragaza ibyishimo. Kucheka, kudhihirisha furaha. Nanone abashyitsi bacu bari babakiriye. Wageni wamekwisha Ariko kupokea. kubera ko naje nagiriwe amahirwe gafata kakazo. Bali kwa sababu na mimi nimepata Naje ngiye kubiyegeza. hata mimi nimesema karibu. Amen. Amen. Mana mujibaho umugisha. Mungu awabariki wadogo. Tutewe iteka kugana. Tumeweza kuneemika na kuwa pamoja naye ili tuweze kumshukuru turashimira Imana yabayoboye na tuweze kumsifu Mungu ambaye amewaongoza abahanuye umutwaro kugira ngo bashe gukorera Imana na akawapea mzigo wa kuweza kufanyia kazi Bwana. ibagirire neza. Mungu aendelee kuwatendea vyema. Bwana sifiwe. Reka rero twakira amakorero kugira ngo twihute. Acha tukaribishe waimbaji. Nasabe igisubizo mtambuke. Igisubizo ministry wakuja tupe wimbo Udatinze bila kukawa. hanyuma ndaza gukurikiza izindi gahunda. Baadaye tutafuata na ratiba zingine. Father, in the mighty name of Jesus, we humble ourselves before your presence. Thank you, Jesus. We need your support as we're standing here to preach through singing. May you come and stand with us. May you work with us in everything. Let the heavenly doors and the heavenly windows be opened so that the rain of heaven be upon our lives. Thank you, Jesus, because you have called to work with us in everything. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Yeah.
No.